Ni Jumanne ya tariki 15 mweri wa mwanja kwatene kirenteto chia wertha mwanja mbetawa mutembe yedwane. Skuru ya Murara Primary tere chia yembe no dirithite kirumirwani wa Cherui nende ina kintu kagudire kenera nyuma yabo kuthira bakinjirwa kithima kerui ni muntu wa wendi bobwaya rwiru nende ruketha rwitetheria arito kunywa na kinyantu reu kimantu ingi kurima na kinya utumira kirimantu yo ya muchie. Nicola Chabari aina ripoti. Hizi tumefaidika, maji yanatiririka vizuri. Chukuru ya Murara Primary ni moya chukuru iraire ni emono wandi ya mwathi ntere cha Rwanda na roje kuonekana kiriba withirito rwiki nyamara akinene no ende achonko kuma anthigoro ya Amerika kanisa ya Methodist ya Lakewood ibakinyete ntere ino na kuba kuthurira kithima kirabanjiritie utumira aroje roro bakiuga rukabatethia bonene. Hii shule ilikuwa na shida ya maji kwa sababu ni shule ambayo iko katika area za jangwani. Tulikuwa na shida zaidi, wanafunzi walikuwa wanaenda kama kilomita 5 kwenda kutafuta maji. When we came to Kenya, we looked for a school that we could partner with, that our church could partner with. And when we came to this school, we sensed very strongly. After coming back last year, we were invited to consider helping with putting in a well. And so we went back to the United States and we talked with our friends, and we were able to send money to come back to Kenya to drill the borehole. And so we're very grateful to see the water coming out and it's clean. Na gitera twathiukire tuonene kwino batu na tukuthiuruka tuono roje thina na ntuba betu ibetera baigwa kiriro getu na beta bagwana mwanka bathithiontu na ntuba mjume mwaka jumwe ibombere guchanga nkurukia shilingi milioni 4 iresho mbeta kwenja bwa horoje shekera sora na shaka kinya icha matangi na uroje rurungami rori anda sukuru na sukuru ne atu ore manager lakini ito egerete extension ni nonturuka nyunya wa community so ra atethia community ng'ombe cietu ikeya ikeunya kinya gethe tukaritaga antu kanini kenda rwiro mba kwa maintained etethira imbesha nyingi lakini rwiro rwa tuairwa kuthithia maintenance. Tayari utongere bachukuru eno wamwe na atori bachokagia nkatho nonto bakithima giki nkuigwa ngwiritwe nonto ntugwe na arua kiro tokera tutura kwitha twi nakyo gikumbika na ndiromba atiri kithima giki jora ikumarojero moyo baraba kejo kunda rojero batikaro nyonta nonto kinya Jesu akabanyontora nyonta yao turenda gutegera kinya antu bakamenya Jesu gukuruka rojero rwenjwa ni achore betu kuma Lakewood Methodist Church dene thiguru ya Amerika. Haya maji yametatua shida nyingi kama zile ugonjwa ambazo zinaletwa na maji, usafi kama ugonjwa wa homa ya matumbo, hizo zote ambazo zilikuwa zinashika watoto katika shuleni sasa imepungua. Sasa kuanzia saa hizi watoto watakuwa na afya, shule itakuwa mahali pema pazuri pa watoto kuweza kusoma, na alafu shule inaweza kuanza ukulima, kupanda mboga, vitunguu na vitu zingine ambazo zinaweza kuletea shule manufaa na pesa ambayo inaweza kusaidia watoto wale ambao wanatoka kwenye familia maskini. Na shukuru endene muno na it is one of the schools that is in a handship area. Nonto ntu kuromba itotomerwa arimo nonto bateani irasibi they are in a very deplorable condition. Itokwenda irasibi kinyabio biongerwa na itokwenda kuibwa ya nonto babaraba ya nete irasi. Kuma Murara Gembe North, Peter Nicholas Chabari. Rejire moya ukiria mono mwarura wari mubunge wa mwekuru kaunti ya Meru Florence Kajuju ne kundikitike kithirikari na rito Little Sisters nibethi tabe kinya ntere skulu ya miurene tigania na rabethi tabe tetheria na ba na into mwanyama na kurira na bathatu barabati uciumba bisi ya skulu nibethi tabe keite amba ikundike kathi ulunka kenda kuthira ba ukiria mono mware na utira na bari utiba utaskuru ukilukira kinya mara kira mono mware thara ikilukira nonto mucie uciumba. Iri tanjire moyo choki woko kiri mugongo na nkuruki kuthina mbere no tethira kana gakari gukara cukuru kaunti Meru ura wari mubunge wa mbere kaunti Meru no Florence Kajuju bawatanirite na ikundi gitara kithirikari gikumenyekana rietwa ta Little Sisters ibaumbite kwiwa bekinya cukuru ya secondary ya Miurene nterete ya Thangatha Tigana Central na arabaumbite kwiwa betetheria ana babari na into kathumba birio taguro ciothe nguo cia ndeni amona into binge kathumba beko batetheria barira bari cukuru na nkuruki baumbite kwiwa kinya bakirira na bathatu bichi iri tanjire moyo
gutigira baraba umbite kwa bena balance imbingi kire cukuru iba kuumba kuthi na mbere na mathomo mao kuthia tukilionga ndene Meru County igoro iturari Imenti Central tomba gutethia skuru ithato na iturari Nyamuchone na aranda thomaira primary na irua ritu ya Miurene itukwithia twitethia ana igana ndene skuru icionthe tuwita na tukithairwa twibariria non to by my partners whether by experts in mentorship bakombo bariria babera motherhood weights kwa wakana no wetere lakini kithomo gitumba wetera kwa tukethia tukiendelea na program we kandi raugire no mwanka choke ke community yetu bobe kwithirwa nkitethia community burankomba kinya kethira teatro ritene tubati kwithirwa twechokia bila twina bio kire ana beto tukombo bariria tukombo encourage tukombo bera teenage pregnancy hiyo mbete kwithia kingia Meru County non tukuringa na statistics Meru County ni namba 4 ndene ya Kenya na teenage pregnancy woito kona percentage wekendelea kuingia ana betu bare totiona bakajuju na bakajuju bange. We are trying as a foundation with support of our partner Mundo Cooperante to keep girls in school during menstruation. Number 2, we will be supporting 3 girls from this school with a partial scholarship so that they are able to continue with their studies and not drop out of school, because we have seen in the latest statistics that Meru is one of the counties that has high rates of girls dropping out of school because of teenage challenges, one of which is menstrual challenges, lack of menstrual sanitary pads, and also lack of school fees. Na project yetu ilienda ku make sure tuarito gukara school kenda tuarito tiga kwa na kana kuingwa school ituko ile irato kana inya rira be mwerine jwao ukethira jara maingi be karanja no ntubate kumba wa for the sanitary pads. Kagitani waku kajuju bali wati mwana mwari yake bakaumba kwa bakethi nambere na kuraithiria bawatanirite na ikundi iki indi kinya kana ka mtu karume no bakathi nambere no karaithira uno tutiomba kuigo ukagiria kana kari witiga ka mtu karume nyuma kinya twana tueje itoshughulikaira ki foundation yetu na warakunga tweta ila tuena speaker tuena speaker wa boys. Kwa kweli hii project inaitwa The Right to be a Girl na ni ya wasichana, lakini tuko pia na project za wavulana, na vile tumewaambia huko tutaenda tutafute support ina target boys, because we are aware as a foundation that if you empower girls alone it will not be a balanced society. Tukwenda twitaniria nabo no ntuti uomba empower mware otiga mwana muthaka kwa tukethia tukija ringi twamba kwithia tukiona bila tuguchwa kenda tumbotethi nya mwana wa muthaka ndene maskuru yetu kenda bakithia skuru bethirwa bene inya na bomba kuendelethia wita na mbere na nyawa baitethia maisha neyo na nende ao twina twana tuthatu baramo arimu bombete gutegera bakona mena fee balances nyingi sana ya mushore na uturare kwibo twatimenya bambete kwingwa skuru twatatu bagira muchie na twachoke skuru kuringa na bila turare abio support la twinio kwa hiyo tukiendelea kuba support kwa hiyo tugaitania ngoge na community yonde ya Thangatha ito yete inyana Dear Little Sisters kuritana ekoro gikundi manto ya kitchen gardening mwaka muthiru na ingo chokia nkatho ke Dear Little Sisters Foundation no ndibombete kuona Meru County ne kwenda kwithirwa igitethwa sana kuringa na bura tubelezete mathina ya Meru County na abantu betu Meru County bwana inkuburikana na ibo komenya inya ningachoka guchwagite kia woman representative 2027 bondikana ithithia riumbite kwigwa rikithuchana ngatho inene na arimu bacukuru no ya Miurene bakiwa batono ukaire na bakiromba tongere barbange bombe kwigwa bakithingata untu tabubu. Whatever has happened today, I've never seen it for the last 6 years. So we are so grateful to Florence Kayojo. But the central power, the funds were given to our doctors. They are going to help our doctors. When we have these doctors here, they normally have so many challenges, but this is a way of solving the challenges that we have within the school. So it will give them a very ample time to concentrate on their academics. That's why today we are very grateful. Are we grateful? Yeah! Wonderful thing that you have done unto us, starting with the Little Sisters, the director, Mr. Mogera and Daisy, and to our most honorable member, Bwana FK, for the good work. Umetufikia mashinani, tunasema ni asante wasichana oye! Iripotera ndo cha weru kuma sekondari Miurene ntereja tigana Central mbeta wa John Thiga.
Musiasa Steve Kanyanya kuma Bore na ameneretie mubunge weshio kumugambire ndikiri no tubakuye Rais William Ruto akiotebia kariba kuona ndene yeshio kiu nachogete amenere thirikari no ntubo kira akiwa kuri na muritwa wa form 3 oratherwe entere cheti mount kwa sabasaba na thirikari no kekiri utemantu ikwariria yegie unyumobo. Steve Kanyanya musiasa kuma Bore nora kumereria matagete kia mujumbe Bore na menerete mubunge rore kuthaino mugambire ndikiri ikira kugamwa na kwethirwa na kuwatambaru Rais William Ruto gutire maendelea kureta Bore. Muria thirikari ici my friend kinya thiribo kuga igerue ni anto baba kiao. The government, you know very well, you are very much involved in matezi ya kuithia supermarket chetu no nto ina aba menyaira ka aba ere iroriende bya kororaria manto jan komake batumba kororaria nto manto jan mega. So mheshimiwa Rendikiri, take your responsibility. Wacha mchezo na watu na wacha mchezo na maisha ya watu. Kwalia na nto baburi bomb the constituency. Tuamberie kuthurania signature cha gukwenga no nto gwote kwenda gutetera wananchi kira kigusukumite na kira igwete igutinda auririte Rutompe na tute kwenda uthithia manto kairi. Batu turi atongeria ba matura no ntuguti MP tuli na wokuria kiure giki guti MCA tuli na wokuria kiure giki guti ngavana tuli na wokuria kiure giki atongere betu ba Meru bonde baere tabia yao na utinda kuga au Ruto ni baba sijui Ruto ni mama and they are not helping us. Their business is only to say yes sir, yes no, yes there is nothing any kinyo koria muntu imbia kuga yes atomba kuga na menerete tongore ba kaunti ya Meru no ntuba kurega kuthingatire karikaria kiebarira ria karikire kagita kamandamano masabasaba makana ka form 3 ka kuma katheri timao karaka arathirwo na nyumani gatoto robo ako ndiaria ndino robo nene muno na kwithikiria guku nene kurukino ntomba makarika jaraja kwenderea gukarika nthiguru yetu ya Kenya na jaria atongeria barabe betu ba Meru county bati kwenda kujona twambiritie na MCA gwita MP gwita governor gwita senator gwita woman rep kote muntu kujonora ja kwenderea mbere turoiga ngono ikieja no cia Nairobi uria ana betu bakuragwa turoiga ngono ikieja no cia Narok uria ana bakurathwa turoiga ngono ikieja no cia kuraja uria manto ja kuthithwa ja mathuku ni thirikari ici lakini jeja ja twithira ja batwi twi part of the victims jara kiri manto ja gukarika muthenya John tariki 25 kiri maandamano jara jareo kana ukumbusho bwa Gen Z ni kwethirwo na maandamano Laikipia na Nyuki Town na ana betu bakuma Bore na mono rutere rwa Timau Katheri barabe neighboring kiri matura jara na Nyuki Town ni bombere gwita kuona ni mbie kwenderea na in the process ya gwita kuona mbie kwenderea kuri mwana wetu akuma Katheri warathirwe kuguru nontu nawe president wetu nonera bora boyaga antu agukara nthiguru na baba bariria kana ba mawaitha ona bora buthu ikuga na baba ibaratho maguru kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripotera Wero TV nyokambitaga ki Mutegi atone kanya gakunoka inchokerete na nteto ingi. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vikifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu
to www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyangia na kamusere. Inyaju tuena jua mbishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujua nice extra premium. Nkima ya motujua nice extra premium eja nampwe ina mushamujo mudhongi na ni kueta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatishia nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria ende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Tunakusort siku zote. Pata instant upgrade with more channels when you reconnect to GoTV. Tunakusort for Monday Madness, Telenovela Tuesday, Greening Wednesdays, Terrific Thursdays, Friday. Sit back for Blockbuster Saturday. And on Sunday, tunawaletea nothing but our best. Butter more than you pay for when you reconnect to GoTV. Get upgraded to the next highest package and enjoy bigger, better entertainment. GoTV. Love it. Minister munene Musalia Mudavadi nethirite agitariria nthiguru eti Kenya ina rera riria ria kurutira biashara kiromba antu bora bonthe bakwenda kuruta biashara na kinyonjurithie kwithira bakionjurithie ndene ya muongo ya Kenya. Nethirite akiwa Kenya nethirite kirumira mantu igi urumo na ngwataniro akiwa ntu bobo atetheria bunene kiri mantu igi ukuria uchumi bwa nthiguru ya Kenya. Kenya and France enjoy a strong bilateral partnership grounded in mutual respect and a shared commitment to sustainable development. This cooperation spans key sectors, including infrastructure, energy, education, cultural exchange, trade, and regional diplomacy. More recently, France has committed to the establishment of a state-of-the-art science and engineering complex at the University of Nairobi. Culturally, French remains one of the first and widely taught foreign languages in Kenya, in Kenyan schools, and our growing trade ties have been further strengthened by the signing of the Kenya-European Union Economic Partnership Agreement, EPA. Notably, France, which is a permanent member of the United Nations Security Council, is a key partner in advancing peace and security in the Horn of Africa and the Great Lakes region, including through its support for the United Nations peacekeeping missions and African Union-led stabilization initiatives. Of great significance to us is the fact that Kenya and France will co-host the Africa-France Summit in Nairobi in 2026. Marking the first time that the summit has been hosted in a non-Francophone African country. The government of Kenya remains firmly committed to upholding the Constitution, the rule of law, and democratic governance. Our Constitution, adopted through a national referendum with 70% public approval, affirms the will of the Kenyan people. As a stable democracy,
Kenya has consistently held regular elections every 5 years since 1963, in full accordance with the constitutional provisions. The recent reconstitution of the Independent Electoral and Boundaries Commission, IBC, further underscores our commitment to democratic governance and institutional integrity. Akoro na kuruntiwe kuma gisio ke bore ne bakwithira bakiwa ne bakulukira kinyamara kinene no tubate kuona utungata bwetumi buraba kirira baruwa bo patina mbesa cia kwa mukira utungata bo bata yonto weta sibitare kana kinyotsiurira ndaipatia antubane no tuburaba kuwa ne kinyamara kinene bakiromba antubowe ndi bobwe ne kinyatongerio chumiria kubekira inya kenda bona utungata bo. Akuru baraba akurakura na ibanti wo kumawandia kirwa na riba gukurukira thini nyingi mono tachiamba yona chingika thomba ira ntu baraba bamenyagira bakuga na ndaitira abati kuria na ithera ena challenge cia ndaitie kuria ntu yarira tutiurite minga watugura minga we unchabe obira kethira kenda kuria biguraga na ndi twithera twina we jukumu nene kumumenyera boega Netha irira mbitite ngakikisha ko muntu uratigwo kumumenyera mukuru rio njira cio cia tukarire acha na maguru jawe kaija wijo kwewa na nyaka ndiki muntu kumumenyera na nja hiyo tega ni kwenda utedio ikona kaurusia ko mumareno tena thininye kumarwa na ngitweta ku mukuru ngitweta njira ni nyawe ena thine ku thine sukari pressure nyonga ga kumarwa kendo mba ku kenda ri wiriwa pena thina nontu borabo ringithite ngoro musia safaris kinyo kumakirwa na rio raruthite ndionga ya muche kuona thina ino na naro tukurikia kuthiuruka muno tukurukira antu baba ingi muno tukurunga nje nyingi muno cia kuruba akuru bara batigi bari ntigo bari widows na akuru na tukuja kuona mantu jama jara jarinja ithina nyingi muno antu baba bagukurukira pamwe bena mbajua ciukara bakendaga ndawa cia pressure bangi ndawa cia diabetes ndawa nyingi thina ira cibena cia miri kwebo batikumba kuma itandene batikumba gukira itandene bamami itandene na batiumba gukira kinyoka gerio bokiria batiukira na baitrito bari itandene tona bamwe bakwenda wheelchair cibakudora no kenda muntu omba kumara o mearingwa iriwa atiumba kuona gintu gya gukira nakyo na mwire jwe na thina bangi bena thina kinya bya kuria batikumba kuona bya kuria bethero bakirijaga na ndi muntu atigiro nyomba muka muturo kana nwe kiangivoro kana nawe tire kuchwara kona kibaruga amutiga nyomba ari wenka atikundia rojo tikiomba kuthithia kokwe na thina nyingi muno ria cina antu babe tu be mashinani na muno antu baba antigwa irombe ndikire thirikari na antu bawendi bwega kuraithagiria antu ta baba na inkwenda kuria antu bonde tugeria ni kutethania bara tuberie kumenyera antu baba betu no tukinya kethera muntu na atigirwe tikumanisha yu mwisho jwawe bamwe batigirwo na bakura mukona mwekuru na atigirwe mukuru na mutigire miaka 20 miaka 30 muntu wa gatigwa agakura akathora ndi atino tejo bungi na antu babo tukwenda kumikishwa ndene wondi yetu ekirwa nari kuona orantu baba bakomba gukira nora bakomba utetheka kwe baba kwenda kinya pampas nontu bo kuru baba batimba gusikinya haja barenda kutha baitumira pampas na no kona ite kuonekana ukona thine unene muno na bara batigiri na baba batimba kubateria kwa hiyo kwenda kuria antu bonde kana antu endi weka bonde na rabari initiative yeje ya Symbio yeje ya Windows ndene kirwa na reward tugeria gutethania tutethia antu baba na tuturi antu bari very organized na bari very bakumenyora bakwenda kuthithia no tuni antu batu kwenda batetheka ndene ya wondi kirwa na Windows bonde na bari para bena thina tumekishwa bagukinyira ndawa bonekana kithirikari tukategaira antu jabangu no tukaikuwa kumenda wisha blood pressure sukari no tukwa fondi mbecha kuma gicigo mbunge kia Bure ngiripotera Wero TV nyokambitaga ki Mutegi ono tukinya muthia nteto cia Wero tha mwanya gucokeria nkatho no tukuthawatanirite na unite na mbere kurumira mibango engi ya Wero TV.